Аттандырмаға қолдап қоштап тем беріп тұрыңыздар. Негізі ырчылар менен күліктерге сүрөйін жарашмайын жақшы чұрқып айттағы жақшы ырдап айткен. Андықтан авалдан мынаке Манас менен баштап келгенбіз. Аттан түшсек тағы салттан түшпеген қырғызбыз. Күн түнде айтып санатты астына тартып таласты. Қанша күн айтқан жамақчы азыр астыңыздарға ең бістің көрермандар ұсқа баштап Манас айтып беруші астыңыздарға шығушы таланталы Бақчиев Манасшы шығып Манас айтмақшы. Анымен қоша Төлебек Мұсаұлы Бекжан Базарбаев жігітевісі шақырылалы. Ол чабалармен торғалыңыздар. Смотри, маленький мой мальчик. Хайди, посмотри. Угодно? Hurmatlı tuğanlar, halayıktır. Hazır kitapta Kırgız elinde, ülke içinde arkanday manasçılar turalı gep söz sürüp жатат. Mına o yerde hazır bölümünden barlık manasçılar geldik de oturabız. Ayrımları bu yerde görüşü olup oturат. Arkanday köp söz degenim manasçılarda ıntmakçı eken, ırkı getiptir degen kep söz bolup. Bu jalgan kep söz. Aytarım, bayırtadan beri biz bilgen el oğuzunda, elin esinde kalgan balık oğuz manasçı, Geldibek manasçı, Tönöbek Çoңbaş Narmantay, Çoyuke, Nazar, Sağınbay, Moldovasan Sayakbay, Almabek Deykanbay. Mına uşul manasçılardın bardığı zamandaş bolsa ger, yaştaş bolsa ger ıntımakta olgun. Aktan menen Sayakbay, Moldovasan, Almabek Filarmoniyada birge işleşip, birge el kıdırıp, eldin göğünün kandırıp gelgen. Kudayga tovo deyli, şükür deyli, bugün dağı mına oşondayız. Yemi bolat eken. Biroq bir manasçı 100 manasçı üçün жооп бербейт. 100 manasçı bir manasçı üçün жооп бербейт. Mına aytarım uşul. Ayköl Manas atabızdın Bejinge 42 tümen menen attangan eken. Oşonda dağı çıkkan çağımçılдар. Kırktın başı kırgıl çal, kırkında köpkön kıydı çal deyt. Arı varıp şu vurap, beri gelip şu vurap. 30 gün boyu yol sürdük. Esimiz oğdu. Elimizde kırıp albayla. Esi yok Bejinge jetpey kalbayla dep. Oşonda tukurganı da bolgon. Alman betmenen çuvaktı çavuştırganı da bolgon. Ağa çeyin Kanıkey menen çuvak oynoşoken dep. Andadağı Manaska şıvırap, şıvır kılıp buzgandığı bolgon. Oşonda dağı
Manas atabız emi bolot eken el içinde. 40'tın başı Kırgılçal'dan bugün ayrılıp kalsak, anı jokko çıkarıp kalsak, anda men kemip kalam degen. Mına oşonubuzdan жазбайлы. Жазатайып албасам, жаңылып айтып салбасам, жараткан билет ким билет, куру айтып салбасам, Кудай билет ким билет, Теңирімден бергенін теріп айтып елейін, Кудайдың қылған ишекен, Айкөл манас қабылан, атпай қырғыз ел үшін, алақандай жұрт үшін, алатоңы ек жер үшін, ұшу тұрған Бейжіңге бет алып жөніп алған дейд, 42 түммен қолменен, қыран белменен, қият жүрбес желменен, бөт белменен, бөлі жүрбес жолменен, аңырайған қолменен, арқар жүрбес жолменен, ошо кезде жарықтық қалғырдың бір кечетінен, қалпының шыққан баяғы, 40'ın başı Kırgılçal, 40'ında көп көңгөйді çal, kıvır şıvır gel aytıp, kırranman az gögü çalga, 30 gündük yol жүрдük, oldu hüldü dünyay, o pol töydü dünyay, kantem kokuygan teli, uşu turgan kolumdu, böde kırıp albaylı, devoşintip aytkan deyt, oşonu menden jarıktık, Aykөл eken eken, ayabağan şirken, Aykөл mannas kavılan, aylanayın kuduret, Orka jatıp tınnalı, oldu üldü dünyay, Orkuştağan jalganay, tübü dünönün, kimdir jetip koyupur, devoşinti jarıktık, tınım aldı gördün bü, emanı koyup turralı, özün görgün bayağı, alman betmenen el çuvak, oşondan qavar allalı, oşondan el çuvak, çulgandı it çuvak, oşonda jarıktık, gülünüp algan gördün bü, gece tentip kelgen Bejindin yolun çallavı, kaçıp gelgen Kakandın yolun çallavı, uşu turgan Alman bet, Bejindiktik beygele, kakandık tıngan ele, Bejindin yolun çallavı, Kırgızdardın kırranı, Ağabaltanın çuvağı, men oruka jatıp kallam be, devoşondu jarıktık, aramzadan iş uşul, aylanayın kuduret, baştağanın gördün bü, özün görgen er çuvak, oşo gezde jarıktık, koy degenge bolboston, kokuylap jönüp algan deyt, boldu degenge bolbogon, oşo gezde jarıktık, bozala olup jönödü, askanda mingeni, gelişke minse kevvelbez, kennen jerden budanı, özün görgön gögala, agasiyetü tulpar deyt, tezdeginde olluya, tartulu perdele, oşondu jarıktık, arka terke kamçurup, on tetiri temminim, seni şaşbağı saydep, jetken jerden özüңdü, kılday barşın kıybasam, kılgılıkты kılbasam, görgülükті görgözüp, görgü başın tıkbasam, dev oşondu jarıktık,
Süylөнгөнүн көрдүңбү өзүң көргөн эр чубак мына ошондо жорукты аркы терки камчылуу оң тетири теминип күлөнүп кетип баратат эманы коюп туралы баягы көргөн Алмамбет ошондон бара алалы бежиндин жолун чалмака берекелүү эр алмаң жанындагы ер сыргак айланайын сыргагым башымдагы панайым көрүп койгон талайым кара калпак кыргагым кагылайын сыргагым деп ошондон Алмамбет жөнөп алган көрдүңбү бежиндин жолун чалмака беделдин ушул бежиндин белин чечип алмака жөнөп алган көрдүңбү мына ошондо жоруктуп жолдош кылып жанына уулагандын сыргагын алгандыгын көрдүңбү жанындагы ер сыргак 21-2-ге илинип калган кездеги кыргыздардын биrini атагы манас болбосо андан артык шер экен өзүң көргөн ер сыргак айланайын кудурет өтүп кетсе эр манас бул дүйнөнүн өзүнүн аркасында каллары анык ушул туягы өкүрүктү саллары жесир кылып калтырбай жеңекеси канышты ала турган эр сыргак айланайын кудурет колдой көргүн булурет деп ошондон эр сыргак жолдош болуп баратат 2 күндүк жол жүрүп атаябай мол жүрүп мына ошондон Алмамбет күн кирип калганда атагана дүнүйө арбадай мене түнүгө түшүгү болбой жол болбой түтүнү болбой от болбой түтөгү болбой тоо болбой төмөнү болбой кол болбой мени тыңдалайын айланайын сыргагым эми жатып тыналы атагана түнүгө деп ошентип батканда ошо кезде эр сыргак